Nongeye kubasuhuza abakunzi bacu b'inyubako TV, uyu munsi tugiye kuganira ku gihingwa cy'ibihwagari. Murabizi mwese ko ibihwagari ari kimwe mu bihingwa bitanga isosi yubaka umubiri, bitegurwa bikavamo ifu igihe byeze. Aha ngaha ni aho bita kuri tere, aho nabashije kubagerera mwirebere namwe. Dukomeje gutembera, igihwagari ni kimwe mu bihingwa bitanga isosi ariyo yubaka umubiri. Murabizi namwe mwese, hari icyo bita ibinyobwa, hari ibihwagari ndetse hakaba n'icyo bita soya. Iki rero turi kuganiraho ni byo bita ibihwagari. Ibihwagari ni bimwe mu bihingwa byera hano muri uru Rwanda rwacu, bikaba bikungahaye ku ntungamubiri zubaka umubiri. Dusubikiye aha ikiganiro cyacu tubereka ibihingwa by'ibihwagari, ariko sinagenda nabashimiye mukande subscribe, mukore share kugira ngo muzajye mukomeza gukurikira n'izindi video zacu. Mbashimiye uburyo mwakurikiye ikiganiro cyacu gisobanura ku bihingwa by'ibihwagari. Mugire umunsi mwiza, ubutaha tuzaza tubereka n'ibindi bihingwa bigenda bitanga isosi kandi igira umumaro mu mubiri w'umuntu.